Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka Any Ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli da ka education loan. Pila ro ban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Ka Agency for Sustainable Development Initiative kabadi ka snat rekam jong ka KGP sinot sepngi hak santarik unai lar alja apulai kala penmi pisara ka bapelong ya jingya bam jamiat hakot yat by Marriott Shillong hakba uba H Dolling ulalong kongsan ka jingtmu jong Agency for Sustainable Development Initiatives ban penmi pisara ka long na benta ki project jongka ki betre na benta ki brio ki bedan jingduna hagi du comment ki begenthop ya ka mairang Vidya Jyoti Inclusive School kabadan hakasnong sangshong mairang ka community-based rehabilitation program mairang bat ka Reverend Amir Kha School for Disabled kabadan hamawlay moro. Haswaban pelong yang ni kejengya bam jamil la pelong yang program the chairman jong event organizing committee Shillong Run Arja Apulai Reverend SC Dengan kajing puli yang ketin ubulai di kong laridi robmi kajing batai sapangi project jong Agency for Sustainable Development Initiatives da uba the blue karkrang bat kajing Dubai bat jingkur kupun wai do Reverend SS Majau ex-moderator KGP Sinat Sepngi. Ka Agency for Sustainable Development Initiatives kan sepelong ru ya kajing ko marea kabalatiap kum ka Shillong Run Arja Apulai hak khat artarik unai lar Arja Apulai nakabenta ban penpau syaki imlang salang ya kajing don kam ban nyokori ki bria badan jingduna haki du khatmet bat ban penmi bisa nakabenta kini kajing temu ki babah. Lembaga ni kajing peni lengkot ya kenika kajing temu jo kenika projek ngatrai bonapi kiba tip ni nama hapo kasinot sengi kidon ki department repair mo kadang ni social department berkani department mereka pek pada kini kikam pada hapo ajung kani pada ke department mereka kidon pada kini ki sub unit sengi khot kan akabang sampai banyak pada de lembaga ni kendiat ni don hang ni kapag kongsan mereka di bengi belengi lidah ke kubur iu ber, jika perlu jungi ngatrai niapun hi perlu jungi kiba don kamen siam kapan ai ni kimtip ban ai seno. Mereka kamram nupi mereka di belipin pasiau ya kata ketinggalan kamai. Kaya bengi peningi hang ni kam di benda tak api. Mau bonsim di don ngat atip tahu ngan ai mangai. Henry hatu kata kejing tip nupi pikloin yang mansap. Kenapa kiwiru kentip bar kiwiru kinyo ya kata kebentar bila makin ya don lang ban yarap ya kini project. So kini presentation pihak segini ke SELD, ASDI, apa ASDI breakdown kiai, buat ngimpun kot pada Jepang ke Shillong Run. Ke SELDD kadai kata ke unit bahapa kini ke social department juga sinot segini ke bikot juga ke social and economic livelihood development department. Buat kini pada kadai ke
ka department ha ka bayani ban pe ki social issues ki badai ha po ka imlang salang ka jungi kani ka department la create an agency for sustainable development but ikani la register tinggal tribun pi kani ngai objective ni kini balai ba create ini unit kami ne create ini unit nomor ba hagabai dei bengin raise funding ka tai ka dibandon accounting ka babiang ka dibandon ka registration ka babiang umdei benchudi ya pancing erap claim ka don accountability nomor kum kini ki jai program ka jing erap ni kinat sarkar ka don hi ni kiwi ki funding agency ka don ha jo ka poru nakaliang ka sinot ru ka jing penbiang ki jing kenjing dia ru ka dibandai ka kom ka badai KFCDI kini ka dei ka wei pat ka branch ki hi Kadang Agency for Sustainable Development Initiatives, but you can hear that it is a registered organization. But hapo juga ni pada, midon kini kemairang Vidyola Inclusive School, ke Community-Based Rehabilitation Program, ke Sinot Sakni Training Institute cum Production Center, ke Reverend S. Wellington Children's Home, Reverend Amir Khan School, but ke Child Development Center. And they ya ka pamentahi kini ka jingtmu jungi bungi pelong kini Shillong ran kadai namta ki projects jong kini ka dengan di department berkata kadai ka Mairang Video Jyoti Inclusive Secondary School Kabadan Mairang di National Kendong beginyo ia kata almost normal life masyaallah hakaba ki yo pan school kai jingi kai post school ki kalau nak kumbai nai kimi nai ye la ni ki yo ka jaka ban nai kung balong kiwi na yung to ngiyo ni school. Ang niya kidon life part halfway maki kena lightway kide kiba dik na po hi jong rasnong may langi. But kidon kumba life sama ki bayarap kami kai bat kibom deiru ki nong ikai. Di kumala omantan ba kajing tu jo kani kalong ba kin I to provide educational services in inclusive environment. Kata dia tin pareng dia tin kasih jungi pula kalau mapi I lah kina kiburan ki jingtunar konven bikin yo benta kata kuliah putih kum bolong ki kina yo bangi yo ban school. Kawiru kalau ba minyo ban sapsiang ya kubur ba ngidei ban pediang bahakal imlang salang jungi kidon ki kena ki bodon ki ting dunar khonna bon sien ni mun rai kata ka jing su thu hangi ngala ni so pi gani nomor ba apor bangi ni kena bodon ke jing dunar khonna ka kata inga ha kui ru kom but ngai jan khat re bang yola re kun ke thelo nga bulai ba ngapa ka to school ho student lang apor pada parang sang apor parang anang nak na preschool Perketua school bos tunilan hadir juga mereka don ketua Jyoti Salon School apa hadir nam taki kenap kiba don jumna. Bagai itu pun kentai nomor bag lahir asal don kenung ban sungtu itu kenap don jumna jum kabat. Ya mata lahir kapher kecing ini juga bagi wihna. Nomor beli kelai ba nado dak kenap don kenap don jingjang don kabat mereka kumno pada bagi terang ban school bagi yo ban presa school pada umno breki ruki yo ban imma ka sigim ka ba long kiwei the psychological impact hakikna ha ki yo ban her ban salang barkun itu ki jakna apher tenata ka daw kini ka jing ba ban create kata ka jing the awareness ho ki don ki kna par ka kamram jungi bre pediang ki bre long kum kiwei not to look down on them pun sien ni idon ka tum sien beng yong ba kimla te isu sim no kimla lei ka jing ka capacity jungi ka capability jungi dei ha ko bi kompar bo play udon lag jong ka benta ke ek bamla hau brio hau play kalong kepala ngaru ka wanang ni renggar ba piwe da ka ju ka bensian juga keti ka mon keti grian berkersan yang di project ba piar ke baka KGP sesegi kedon kejuran ka jingong mo
kajik syakri yaki para mensibriyo kajik syakri yoplay kajik jenis not semi kelale yak bantah kabariya pilai kajik syakri kebupon ki bantah berkawai ke bantah kebafi eligible ni fi fokus kalong bafi kan mau ya kini ki para mensibriyo kedon jengah ikon berjongki kamdai ke masuk kedai ke projek ke be Henry Piliat Chikamat lembaga social department ke jongpi bat kene ri ki jong jengara bandon je kini ke school apa mairang apa maulai baru yaga rehabilitation center apa mairang kamdai ke kampus Rengi sungu parangi yublei ba nado blaseng ki kam jam kiai ben ban kiai renti tingis ko kini ki ke bro di ai ka chung yaro ya ki nongilam jong ka ki bi sar sapi ki bradon ka benta ka bukhra ban shakri namar ka ski ki por mata और jing shakri ka jing yalam aki yang mone lebaki polpet kala ka badan Dari pram sembriu sebar jong bai mane sebar jong pelang ru kede ke kamera mujingi gui bania syakri dari ban beso tu ya ka dor ya jingi pakai jing borom pram sembriu kini ki heb kibrit ki badon na ki di jong ki bra ki thon mek jong ki kalang ki bon dai thang tai ki bon ba ini sukemen sebon baka balang kesinot kam naklen ide ke jai penriu kabat tipre kejai pendiri kebarang kecil kecil bagi juburom banyak war bayagi namar ikini ki kena ki berang judrat konbet bariyo kecil itu kerlong ke kecil ain sem bakra wad yang apa di hikum dia ru darang iyo kecil itu nabi kanu kemsiam padam kanu kecil baju kat kaklain ke balai berkanu sam kedutam laka nyo pada kecing tu dapat jadi nak kerja. Lara ke don kecing tu nak ambil fair. Ndeka kamat juga kecing isu sebagai pakai benchki kelalong ke bor macamni. Kalau kecing lain macamki, bangis ngo kumba ilong kumju. Bangis tu isya kumbalangi apa kerja presentation babanta babi bawanshan ki project kilong ki babon. Jong kesinon tangna ka jingeno jingi para bangai ngatre ke baban pendam relomba kane ka event management ke bamta ka meet of organize ka fundraising program dinner program bar ke shalom ron kalong ke ke benta ke bagi bidang a ka jingero nomor ile idiki bar program idon ke jutu baba Bada babi dan kecil tu bapa wan lemar tetian. Ya kita kecil pergi jumpi. Kan long be. Namar baru buar kita belong ki pria ki baso scam bat ki badan kecil ni. Kecil ki babun. Kecil ki babun. Lagi scam ke long be bat ki biar renti. Nak liang juga umubai na syakri barit bagna balang permoba. Ngajapurang Karbala banyak no, sidamli adamli ke bawah no, nata ke kamar jauh play. Bangga karma wekendo ye wei tiba pesan aku wei apa yo, ye nga bahamlet, ketu kejingla bawah jumpi dia kelak biang balan yo. Ngilimi kumbasa aku arlak tam no, bawah sah. Jadi kita jumpi ke pulang kejingla kai football keleng. Mereka pun berkan terang football kan mido safu arlak tam. Masnai projek jong ke robot has dalam tai. Yugo strat sibun maragam tu kopor ngadalong minister ile kai mo. Ki officers jong sarkar bar ki pastor. Job ki pastor ini. Tingang kami le. Kasi temui kalong ban mi yang fan nanti projek pamer. I doktor nongrum iberi penyang tai po robot hospital ilawi nga Hamlet Subha paran pleno
ya ka lai ke ba ke oti hang tai ki lai ke nong su tikla karpat ngai ngalai ram iman ba ban thit ba lai lak tam ne tu na ban thit klade perfect yong ba hamlen wan pleno mon plek ai doktor itu kelai HIV pleno ngoyam da kam plek mo habda gam ban operate ibri pen abda plinga syo lo benar kam no namar kare ka senyang jonga nam da hospital bali ban ai plek mo ngom da kam plek pen kam no mo i persam ni bani rap ka kat kepala ji gidan po kasnat bedeng bamandaru tiga sunat ki babon ki pasore nga ki pa ngam tip bagal jumno than sunno ki slu ba banon sanga mo man ki kam ki wan be sanga dengaru kat bala lai boru ngam jiro ngajurakat pagi apa ka sunal jong ni pi kedalong ki prestri sunat kat kenawan ki pasore si jungi de ngalali pangarap kam durkam bagen burkam than mo las tu la ke kam namar ba kumpriu ngala berembiang ki babon ki balang erga bersama berpenjanai ki kam ki betrai nam tak nam salam ke jongi balamba ke program ka pemerintah kami ngi scam ki angno jopi kelong besiso kelong ki bejo namar gi ya ka jing don mesin pi benar kat ni ngatip sebul lakot di babon ki melawan program paper di lau benta pada nasutu kelai cumanta kejinang nuat kejup jupi kalong bajong bersyukur syukur kapan bu tak kejeng berkam dalam mengi kibiang kejengmun kejeng berkat kejapi kami kepan lagi dan kami siap menirap nam takini kibri beduna kerkonmen atau pikwa begini kibela dunat konmen dunia kabingi ia pun berkat dia kan bala jung bor bong dia in spread economic message lembaga di keselongron lembaga di pusat paper ini no di pusat paper nam ta kari kam ngail jong sebet ngo ka bala pusang banirap le kre pasal pusang banirap nam ta kari perjong pi banirap ban li mane ke don itu ki project paper kalau iki pengkret yang di PR umde bala tikna ban long remar bang adon rekar pada chief minister ng bersang ban penyo kaptu kan ni tadi ki DPR ka pitahnya la kalau ya ka school building apa marang le tai pok molaru sepersang manai dan persang pula penerap nakliang kecuma namta ki project ki penerap namta ki provinsi Melayu ki jogi di lembaga kami ru gimana kumni ngatip scam gimana kat bagi cengai jogi la satu ki dei cengai ki pret itu play berku lakirin kan aku nuru abang an kam jong play uplay masak bor bat kon pendap ya ka ekjut bu jong pi